Ma enei pārongo, te tamaiti ka ora ai. Ko te rahinga he uka, engari he aitua ka puta ki ngā tamariki nohi nohi. Ā, ka kitea puta noa i te whare i enei rā. E kōrero tiana mō ngā pātene pūhiko. Ina ka horomia, ka pōharu te pātene pūhiko ki te pūkai o te tamaiti. I reira ka wewera i te waikawa, ka rewa te pūtautau i roto i te rua haora. Ka kitea ki ngā whakahaere mamao o te waka, ngā taonga o ngā tamariki, ngā mihini whakarongo, ngā taputapu o te kāinga, me ngā kāri whakatau hoki. I konei, ka kitea te whakamutunga mai o te pātene pūhiko. I muri mai i te 30 miniti, te kotahi haora, rua haora whai muri i te horomitanga. Ina ki tō whakaaro, ka horomia tō tamaiti i te pātene pūhiko, ko whakauru atu ki tōna pō ngā ihu, taringa rānei, me haere tōtika ki te hohipira, ki te rūma tatangia, ki te rūma pohotata. Kia ka kama ki te tono ki te rongoa maimoa. Ma te miere kamemiti, te mamai, te wewera waikawa i te horomi pātene pūhiko. Mehe mea kei a koe e tahi, kia rua ngā tīpune i mua i tō wehenga atu ki te hohipira. He oi, me ko tahi tonu tōna tau, me te kore puta he uma mamai, he piwa rānei. Kia rua ngā tīpune, ka hoatu ia te miniti, neke atu ki te ono rahinga. He māma noa te huarahi kia kore he aitua e puta i ngā pātene pūhiko. Kia kaua he taonga, he taputapu me he pātene pūhiko. Kia tawhiti te pākoro o enei pātene pūhiko i te kitenga o te tamaiti. Whakapiri he pepapiri ki runga ake i te pātene pūhiko o ngā mamao me ngā taonga. Mo etahi atu kōrero hei āwhina e pā ana ki te pātene pūhiko me etahi kōrero whakahaumaru kāinga, hono mai ki te pai tukutuku Starship Safe Kids Aotearoa.